Iji ni Wero TV. Ambiri ankiadhishia kona ngushukire nkathosha mwanya mno ikwithira ukiona kanya kwa tene about tukienda tuchia Wero thaa mwanja cia tariki 14 mweri wa 6 mwaka ya 2022 mbito Winnie Wakingero. Tukiambiriria ni ati siasa ni kuyiriwa dini ya Kisima na Bore kaita kama mbura ya bie wa skuru ni Ambunjo primary wa dini ya Kisima bamwe baro iri baeteke MCA na baeteke mobonge Bore ne batumirete kanya ka uo muntu kwiringira debe na kona ni ochamba bakurita tongira barabara itene bio amwe na bone Bore ti ashiari na akari weta mbere wekira kithomo ya buratuta rero mwandiki wetu wa Tomba Wira Kirigia 400 kamwangiri befte wena mutiari oe ni kiri mambura ja kweja ni yewa kana prize giving skuru ya Mbujo primary wa ndini ya Kisima gicona ke Bori na are aciari wa mwena akari Bori tugitumi kinene ga gwikira kithomo na ukika ni kenda gukuria ntoro wa mwena kaunti ya Meru. Thought become things kirathuganaia ikioeja then pongere kairi mbonia chore baku batano nanga kwira gugori u improve ata skuru kwa utombe kuongera gantu kwatwika nande twina project chikureta mbecha skuru kukethira itukombe kuria balance rate ura kubatere itukombe kuhakikisha tutochumbura musiari mono tuichumbura mochiari kumutindika mantune ja kuthoma skuru weje tononto bokubekera mbio kithomo anto beto bwo kuona toronga metede ojo okaja kwetha tutonere kanya ga kuthoma tutenga kwetha twena inye kurungoma mbere yenu koigete ogekenere muno yabo kuona mwana jojo umete ntorene akeja agatokirire skuru. Siasa cia wandi ya Kisima mwena cia gicigo bunge kia Bori na cia nigwete mwanki mamburene jau na are atongere kathomba baikindite ni kenda kuimbira kiatho kiu kira gikubanganitwe ni George Kimathi urene abitha munene wa barabara kaunti ya Meru na urene mukarigite wa skuru yeu bairingirite ndebe anene ndiromba bukejo mpakanya tugwatanirite na mheshimiwa Kinoti Gatobu na atongeria bara bangi bantureje na Kimathi tumbe ikuona tukureta tikiniko skulu aja kendanya baba betu baumaja Mbujo bakona antu bagwita kira burambikitire ndrale muchujo na kiama ke UDA ibwambikire ngoge lakini tutombere kombona ibone oro gwitire lakini ntakwira nkoro no ndetayari kubwitira ngoge na nkwenda kuburomba na gitio giki nene antu betu bombetekerie ntongerie DMCA kenda bionde biria bona Kimathi akareta bigakurukira njara ne njega cia muntu bugwitikia jo entere mwalimu agende kwere anene hakikisha utikana getu kinya kamwe kwamba guta skuru tonto bakwaga mbasari ndombere antu betu na antu kwende bene burikane mwalimu niko na tiketi ya PNU namba 2 irio twinde twi namba 1 lakini murungu nwa kumenya nwa kuluka unti kwini moya kibangi bonde indi ndiwa ngwatie ni maromba nontu mwathani nwichi nkoro cia tongeria komba kumatoka kuma naja kalimba mbitie mbitange nara kithima matukangeroire ngatega mirandi yetu ni kugeta atia ni kuendelea bugan supporta bugamba kura chenu tubetu tubaba ingi bambirire gitumi ndagire kura cia governor ntejere kitharimo na kirira na mbwire bunde kireno ntwaguchunga gitine kira ntejire titharimo bienu teta santo betu bambujo na rire ndiromba gitikire abo ampete kaire kia MP wa Bore kenda tuendelea kurita ngugi yetu ya Bore nacio siasa cia giteke ungavana kaunti ya Meru ititigi nyuma baingi batongere mamburene jau bakiona ni wiru bobo kugwata mbaru ngavana wa Meru yakira itumurungi mukorojo nenete mbali nikyo gitumi agwita akarande akauga kwina vision 2040 ciari bambujo nkirekia
Wambikia ngugeto watekere murunge jara miaka inge 5. Bombo ni no ntuito kuiye na ngugeno rutete no rutete no ntuba thirikari yao ya King'ang'i twenyumeku kotari na cancer center but kireito na thite manto ja maingi na ndabwire challenge akia kireito ni imwe katije gwikatha muno na kimathi na bwire ara ndire ya ntukwira kireito akalita ng'ombe ere kama wantura nete anaye muno eringe tuma kodero kerimini rojene kinya onde kodikiria kirokodero kerimini rojene kenda mweshimiwa Kimathi withogi prepeaga no ntoba kweja kwa kirokodero gikinene 2027 ngiripotera Weru TV kuma Mbuju kisima giciwana kiburi mbeta mawira kirigia kongina kune ati kuroba kuma mweyo egembe centroni batarirete gitumia kuthura atongeria babe ya ekroba bariti ya kaita kuthari moro kuromba yeteke muyumbe we Elizabeth Karambu akailemia na araba mukathete ni uritingwe bwa webo tetheria anto Elizabeth no na rirete manto kathomba yaraba ngete kobwithia wonari kya kwithira gichala ya burato tarirwe mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi ikundi bia ekuru kuma muiyo na kanikaroi gicione kyo bunge kia Igembe Central bare basemanitie na murwiri giti kya murungamirwe ekuru kaunti ya Meru tawe Elizabeth Karambu akairemia kenda kumutharimithia utongeria bakiuga nawe ni mwekuru onanite wiri tribune ne bagutethia nkia tio watithuritwe tiania tebolo yanto beto to aka yuyu na pita munyora twendete munora rutete ngwinge tukuona na igerwa isia baba ikuo bara to baba obele to yarenge twaringa kura okailemia na koromba ontare okailemia ni mukoro kwa liondi bendene akailemia muno ntukwe mwambiro kethro te support kailemia oweko kathama ndira tukayokie tiro tukacokanira mugoro agwire ona tukoka ni uma kabisa ndibuye daura kailemia muno lakini ndamwira nugumia we urombira ri ntoguluka ndamusupport andingira thimo twaraniria twaringa kura thai twa mugoro ngi ona arora ora mutindo bokumenya twa manda mkawera mwangasa ata ino to bati konenkera atu atu igasi anto ngwena bati otuigeria nawe Elizabeth Karambu akairemia aliuga athurwa agaceria into kuma thirikarine na gukinyithiria akari maturene ni kwithirwa wendo bwawe kiribo ni bwa kuma nkorone mpeka inya kau kenda beta okuthura nonto into bie obio okuthura kwena uweso fund kwena woman fund kwena era nankairo wantu bara bena miaka nkorokia 70 kwena widows wajane ntiwa buje bwembecha ndimbije botona ntiwa Karambu tiatete stare sia direre ndatigere asiere bwekuo nande mami akwenda weto burerie into buburetera bukare stare bumuikie parliament ina into bire na rietwa rea were kinya parliament kinya ngatumira connection ciakwa ndipo chuire into bire rietwa wa binono ndipo retere Dennis Mugendi Weru TV ntuleni ya muiyo wandini ya njia Igembe Central County ya Meru Maurice Tarangoro shoete KMCA wa dini ya Kirangondu na ameneretie na inya muno utongeria burabwe kwa kiwa rwero raro enjirwe kekirwa baterio kinyela ntora ingi mwanya shonde no ende mwankadhai taomba kwethira tie kinyela karibangi onto burabu utuma gukethira kwina mutitikano anteri uchi ya kithima kaitene okauno wete thoko ya anteri uni batere kubwethwa kendo kuchili anto baba inge na kinya kwagirithia biashara ya burato kuru mwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Chabari ato edai kitimakei eto kengiro mwako 2016-2017 kekothirie miaka itandatu antu batomba okunda rwere rwetetaruma ararore
akiringira ndebe kampeni ichake Morris Ntaranguro gochogete kia MCA wandi iya Akirang'ondu na meneretie mutongeria ora atongeretie wandi enu mwanka athaino nonto bono bakithima akira kenjirwe gagu KK kuma mwanka wa 2017 kirakuwa kina roje iruinge ni robati kwithirwa rwatambirwe rwakinyira anto ntere mwanya mwanya rwarutorwa irwonekaniro ruinge sana na watu kwena mamwanka garama roeta mwarongai roeta mporoko na roeta mwanka kambeka ilanya na hiya roita sentora isi yetu inge miaka ya kopire yana Loro Mariana loi nimbidena toka weta njia tutakuwa na roho tete mesie toka weta ntuna na tutakuwa na roho tete mesie na tongeri bange vedo mbunge mwe ibezo mbunge mwe kagitanio gaku nona neretie kwithirwa athoko ino ya KK itigo kurano nto etiekiritwo ebonene nara akuga gweka ya kuwata utongeria bagwandi ino ya Kirang'ondu agatigira KK kuona athoko embega nikenda kinya biashara ithinambe na ukura abwega antoto ne kweto KK batu tukaya kweto atona kento keto market day kento kwa yo mwaka 2017 Nengwete kia tugetu atwena marure yake yonze yatotioronkerete weto mawake ikei nekenda twetu atokiomba kwandike thiginya tugetu na uzokone nyumba se keke mwingi kakutwoki kakombore kwa mamasto na kinya mwekuro wenda sierio ageto anarinda ake mwe kuma na antore ne semproko kana kaumone kana mbayo akamyaru alentu kwezoko ngarinda byana muntu ozenja KK tukwatogezwa atwena zoko akamnyarua alentu bakaingia KK akaongela mburi yengemwe kana natya mburi ya biashara natoka kunetu zoko tu ngore na tuwete neo tutawatanera weke manifesto kwa mbande ketana kawete ziria ntuko yana koma KK Igembe Central Beton Class Chabari Tugiete na mbere ni ati uri siasa ciitite na mbere kurura mutachi wo munene wa kimanchio nwe Morris Kilemi na arutite mukana kiakari mantune yegio tumirania siasa kire siasa cia kwathurana na cia ndomena arua baba ingi bambe ombe ibo tumiro tambia ndomena mishamanio ni ya kampeni kaita karaba lebi mwandiki wetu wa Ndeto Kelvin Kimathi na tumenyithie cio na njira inkinyaniru Ondi siasa iwete monki mature na siwe munene okimachia Morris Kilemi na urite mungi kuyaneti yo muno misemani uneki siasa dhai ndiria siasa bakuliungania meshe mwanya dene kaita kaka campaign ka siasa inkubaromba muntu wonde netikiritwe ndene antombo sub location irende ne kimachia location kwendia sera chiawe ati uinterview na njire nyeriku bonde ni anabetu baba kuromba itebia MP ni anabetu member of parliament ni anabetu baba kuromba itebia MCA ni anabetu baba kuromba nya county representative ni anabetu so inkuromba to ribantombo kwithira kwina ngwataniro mwana siasa wonde ya thikira sera chiawe no kethira wote wikuatana mwana siasa ou ugeta muchamanio wa kuthukia mkulugikiri asida sibo na urite kinya wobongwa kaba yakionanilie kaya kirimunge na utia buru utumirantu muno nthukimbe thibure botia giri siasa ne kiri kunjia mpatho wana siasa bara bakuromba ite kuma MCA mwanka ngavana anku baromba ndene michamanio bakeya bakimena area wana siasa bangi ejo endia sera chiaku uma ero kameneria mwana siasa ongi kinya atori ba kuromba siasa bakona wewe muntu wandwa ejo endia sera chiaku ithikirike na niu na batumira vijana muno wana siasa bamu batumira vijana ukona kenda vijana bya muchamanio ne kananto bya muchamanio ne bakararo ba uri anchobi ka ba uri anchobi and kenda baringe chale kenda bombo bashangilia inkubaromba kaita kati kagita kakure anto nchobi dene michamanio na bunge bwatumi na kuamukana ntubarabe ukamatwania siasa baye kwa biudhrano ne kuntu mwanya na ngarimu itiagiria akiwa bunyiwe kuturo buo watine bunene ndano tire wana siasa ibo tumiro ntubutiagirite bakamata anto na malori the other day I was surprised kuona kilori kinale ile kwa bakamatinde kwa bakamati michumene
ana bara bakiakugwa kana antu bara bakamati akilori ku nontu ba mwana sasa muna bakiakugwa asara kwao na inya batumba kuriwa ni insurance so inkuromba kithia kobetite na antu kaba kombore mbasire ona ngari njia choka matantu chabaikia na betite. Thank you. Mkiripotera Weru Weekend kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Ibo ya Kelvin Kimathi no ntobodi botu atone kanya kunogo kanini ndi tushokirete na ndeto nkolokio kathira mitambo. Anto beto bakira ng'ondu mbita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ng'ondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisha sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ng'ondu athome mo youth mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria akira ng'ondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntumiri ya kuta eje ringa thimo namba 0705247786. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo inya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya batu tole batu ko anda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonya chibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yoka tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Ngakwato geni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite na mbere kurumira ndeto cia weru tha mwanja twicokirani ati
Atongera bakuma Embu batongeretwe nura wari seneta no kurerete kiongavana Bwembuleni Kivuti ibamenerete kuwakorwangirwo gima bamwire county ne Embu burapo kuyirwa bakiwa inyamandaitari bate kurutangwe buraku batere kaitene kaya buratutariru mwandiki wetu wande tokuma county ya Embu ritamwaniki wa Mushiri. Atongoria ngurani a kaunti ya Embu ni marakomithia ugondereru munene uria uri kuo thiini wa kaunti ya Embu ruvonge rwa ugima wa mwiri. Leni Kivuti na uria urenda giti kia gavana wa kaunti ya Embu ni urauga ati mathina mama monthe maumanite na gukorwa ati ruvonge ruru rwa ugima wa mwiri rutongoretwe ni andu matari na wendi wa kuthondeka uria kwagirire. Gwa kavinda gaka mautungata maurigiti thiini wa thibitari cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni makwamite kuona thirikari ya kaunti ino ni remetwe kuriva mbia iria arigiti aya marenda na iria ikinyete milioni 700. Health katika Embu imekuwa kilio ya wananchi wote. Na mimi sisemi ati health ni Wambora, kwa sababu labda Wambora alipata partners ambao si wa development. Tari vinge to shionde kama hospitali zinafungwa, hiyo sio haki. Na varia mwenegete wa kiama kia ODM thiini wa kaunti ya Embu na uria urenda gitia seneta wa kaunti ino niwe Moses Wamuru arauga ati ekari a kaunti ya Embu aria matari na uvoti wa kuthi thibitari cia andu kiumbe nio magukorwa makiumira makiria na uguo kuuria thirikari ya kaunti ya Embu gukorwa ikithiria mathina maria mari kuo ma arigitani, wagi wa ndawa na ithimi cia bata. Ngoro yakwa niregwekirira narigwa thibitari cia vingwa muthini-ini wao no ngacoka naroria mweno ngakena ngamenya kivonia kia Embu nikioneka tweta atongoria tunae ciacari ni turageria kwaraniria na thirikari iria ikuo na niketha maundu ma erothi macoka. Na varia atongoria ngurani maravurira Leni Kivuti akienda giti giki kia gavana makiugaga ati ke nwake uri na uvoti wa kuthiria mathina mama monthe maria maragumira ekari ya kaunti ya Embu. Ni murenda ndawa mathibitari cioneke, angikorwa ni turenda maundu monthe mavue mondhure na muthure reni andu wetu twareni gwe tukabira Jubilee thibitari yetu ra mbige ni mwesera mbige mathina metu matikabirwa raisi makabirwa gavana. Ni maragia miario ino mari mwena wa Musagori gicigo mbunge kia Manyata kuria mari na mucemanio wa mwingi wa kampeni cia kiama kia Devolution Empowerment Party. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Iboya Rita Mwaniki wa Mushiri no ntumori bote watu ikira gatanto ndeto chietu chia Weru tha mwanjenga kwendera kaita kia na ntukwenjea yoyori thari mwabia murungu mwene nyatushemania royoro kierere akorietu wini wakinyero.